ntho hela mokgotsi na o so utlwetse ka tlhodisano ya SMS trivia ya Econet mo ka ikgapelang 1000 malodi ka letsatsi kapa 20000 malodi ka kgwedi wena true so lokelang ho se etsa go romela lentswe Econet ka SMS ho 65100 o nto araba dipotso tse latelang tse tla o beha monyetlong wa ho ba mohlodi Haebo ho bobebe jwalo fela ya mokgotsi ha o araba dipotso haholo le dintlha di a eketseha tse tla o atametsa ho ba mohlodi SMS ka nngwe ke 1 loti fela jo e re ke qalelle ngwaneso ke batla ho mohlodi ho bana monyetla wa 20000 malodi o hloka dintlha tse 60 ntlha ka nngwe ke 1 loti fela. Econet, inspired to change your world. Mona bitsa ditotla le ntjhafatso bakeng sa kalafo batho le diphoofolo mafung a ka ntle le ka hare ho mmele ho phekola asthma ho thibela botsofadi le ho matlafatsa ba imelwang ke ntwa ya lehlanahlana. Mamedi ke boka dikgomo ke hoa marume ho le haufi hohle mo o mametseng a phutsalatso ya mo Africa FM o le hona teng ke boka dikgomo ile ha re kena ka hare ho nako ya Hora Ea Litaba lebitso la ka ke Diteboho Hlakane wa Mokwena lebitso la moifo wa ka jeno dikgomo tseo ke simolla ditaba tsena ka ho o balla bohashana ba tsona letona la merafo le etela setsha seo setsi sa diphuputso le tlhatlhobo ya dihlodilweng setlang ho aha ho sona melelo wa bobedi ho tamafeteng mosadi wa omong o balehile lehae ka baka la ditshotlo le ho tshoswa ka lefu ditaba ka botlalo Motsoka sephadi wa lekala la merafo o re thumo ye lekala la habo le filweng ke mmuso ya ho thea mesebetsi ka hara naha ena e ka phethahala ha ona o ka wa ipupetsa wa fana ka tjhelete e tlang ho arabela thoko ya ho phethela morero wa gago ya setsi seo sa dihlodilweng tsa Lesotho sona bo tla phamisa moruo ka dihlodilweng tsa Lesotho tse kenyelletsa mobu majwe le metsi mme di tla phedisana ha ena o phethetse ka hore morero ona ke wa selemo sa 2016 mo lekala le ntseng le sebetsana le moralo wa moaho o le hlokang tjhelete e ka hodimo ho milione tse 2 tsa maloti ho phethela mme lekala le tla be le kentse letsoho le toma tabeng ya ho kenyetsana ha ena tjhelete ho tla le ha Diteboho Hlakane ofisiri lefapheng la ho amohelwa le ho lokollwa ha batshwaruwa e re ke batshwaruwa ba 68 ba amohetsweng ditsing tsa ditjhankana naha ka bophara dipakeng tsa la 27 ho isa la 30 a motso o montshitweng wa hola Sajene Bokandra Motena o itse ke banna ba 5 le basadi ba 3 ba ahlotsweng ha banna ba 60 ba emetse dikahlolo ba ditsing tsa ditjhankana ka ditlolo tse fapakaneng tsa molao tlaleho ka Mpinane Thulo o mametse phera ya phutsalatso Afrika phutsalatso ya modimo thulare ya setjhaba ka setjhaba mo Africa FM ya Maoba ya Maobane ya kajeno ya hosane le ya kamoso e fumaneha ka moya ka marangrang le ka mohala Milelo wa bobedi ho ba ileng bathunya ba lelapa la Matjhaka le tieleng ha lempetje mafeteng ka la botshelela la beke e fetileng o thauditswe ke sepolesa sa setereke seo a le lapeng ha ba bosung ba la bosupa la yona tsena di boletswe ke monghadi Ntlatse Matjhaka ya itseng ka mora hore eo a thautswe o ile a kgutla ha morao ho fana ka sethunya se belaelwang se sebedisitswe tlolong eo ya melao mme o ntse a le ditlamong tsa sepolesa o re yena moena wa hae le mmabona ba ntse ba ikoka maqeba a ho thungwa ke ba belaellwa bao bobedi ba bona
bo se bo le ditlamong tsa sepolesa mme lelapa le tshepisitswe ke sepolesa hore se tla le tsebisa ka ho hlaha kgotla ha ba belellwa. Ditabeng tsena mmuso wa setereke sa Mafeteng Monghadi Motinyane o re o ipiletsa ho makaota ho kgaotsa dipolaho tsa batho ka sehloho. Taba ena e phutha qouting. O re o balehile lehae ka lebaka la ditshotlo tse a di etsetswang ke molekane le morabona tse kenyelletsang hore o tla bolawa taba kgolo ke mafa. Mmadineo Bohloko o re o adile ho dudiswa lejwe le motsu ka selemo sa 2015 a se a kgakgathwa ke molekane wa hae a bile a mo kopanetse le morabona ya seng a tshepisitswe bojalefa ba lelapa leo, empa beng ba lona ba ntse ba phela. Le ha kwela ditaba puisano le moralelapa e leng Monghadi Tladi Bohloko o itse ditaba di siphatlalatswe mo Africa FM mae a ya ha ba leloko la moo a tswetsweng ho buisana ka ditaba tseo. Ntatai ha arabele mohala. Ditabeng tsena Morena Mojela Setsumeletsie o itse ho makgetlo ditaba tsa lelapa lena di dulela fatshe ho kgalemelwa monna wa molli ho bona hale eo a utlwile, empa dintwa di boele di tsohe le ha ho le jwalo o ntse a di sebetsa. Etellong ya ditaba tsena sepolesa sa Qouting se ile sa kgothaletsa molli ho balehela makgotleng a boahlodi ho ya kopa ho namolela ho molekane wa hae, sona se lekile ho mo thusa empa ha ho pheko. Ho tlaleha le hakwe la ditaba o se o ka lefella ditshebeletso tsa mo Africa FM ka sepatjhe fono o le kae kapa kae neng kapa neng nomorong ena ha ho letho 675 le ha se le ho akgela ka mokotleng ka sepheo sa kgodiso ya ona. Mohlankana wa Mount Morosi ha suehla kwadi Qouting hore moena wa hae e sale a itiela ka nokeng ya Senqu ka Kerasemese ngwahola a baleha setjhaba le sepolesa se neng se mo lelekisetsa ho hlaba motho ka thipa tsatsing leo. Monghadi Mswanele Sozo hore ha tseo di se di etsahetse lelapa le ile la atamela morena hore a thuse ka setjhaba sa hae hore sempe se kenyetso ho batlweng ha mohlankana empa ha le fumane thuso tabeng eo. O re moena o itihetse nokeng jwalo a ne a tshaba ho tshwarwa ke setjhaba le sepolesa le hoja o sa tsebahale mabaka a hore a hlabe mohlankana wa motse o wa habo ka thipa ye ka lehlonono a ntseng a phela. Ho tlaleha Mmakwetliso Williams re fetela ho tsa dipapadi. Dihlopha tsa papadi ya bolo ya maoto tse 4 ho tse 12 le batweng la pela tshweu di kgapetse meputso felong a beke e fetileng. Monghadi Ramatshela Mpabatsane hore sehlopha sa pele se hapile jesi mohope le 1,500 a maloti, sa bobedi 1,500, sa boraro 1,000 sa maloti ha sa bone le 500 a maloti, mme sebapadi se ipabotseng ka makgabane se fumane 300 a maloti. Ho tlaleha Mathabo Chobokwane. Tsebiso dibini tse tla lakatsa ho ya natifisetsa setjhaba moketeng wa pitiki ya mo Afrika o tla tshwarelwa Semonkong ha Semmaseru ka la 27 kgweding ena. Ngodiso e qadile dihle di iponahatse. Ditjhaba kaofela di tsamaya se le se seng ka lebitso la modimo wa sona, empa rona ba mo Afrika re tla tsamaya ka lebitso la Jehova modimo wa rona ka mehla le mehla. Miki ya kgaolo ya bonete mana ya bohlano. Ditaba di fella mona mo mamedi, ke boetse ke di phethela ka ho boela ke o phetela bohashana ba tsona. Letona la merafo le etela setsha seo setsi sa diphuputso le tlhatlhobo ya dihlodilweng se tlang ho awa ho sona. Melelo wa bobedi ho thunyeng ba lelapa la Matjhaka o qhauditswe ke sepolesa sa Mafeteng. Mosadi wa Qomong o balehile lehae ka baka la ditshotlo le ho tshoswa ka lefu. Memmente homo sic transit gloria mundi exultate et Deo.
jale ke nako ya hore re fetele nakong ya maqapollo nna Moshana Mokwena ke phutha dikola tsa kobo ya ka tlhokogolo nkgono Mathabo Tshobokwane o tswela pele le wena haebe e tsokgotso okay O mametse mo Africa FM ya maobane ya kajeno ya hosane mokokonono ya gaso mo Africa FM ke putsalatso Moriana wa allergy batho ba bangata ba tshongwa ke ho ingwaya ho timula ho hlehletsa mahlo a botsikinyana ba bang ba rutulohile mmele ekare ba tshwetswe ke noha ya metsi atamela pitseng ya ditutla re o thusa pitsa ya ditutla e thibela le ho fedisa di-allergy ka mefutafuta potlakela pitseng ya ditutla o tsebe ho natefelwa ke dikgwedi tsohle tsa ngwana ke bolela ho tshwasa lehlabula le ho etla le maria pitseng ya ditutla ke bophelong bo botle ho bohle ka nako tsohle o keke wa bua ka Mosotho ebe ha o bika mo Africa FM mo Africa FM ke putsalatso e boulelang Basotho Sesotho le Lesotho ka ho phethana ipapisele mo Africa hona jwale o hodisa kgwebo ya hao O mametse putsalatso ya mo Africa FM mo Africa Radio Television e putsalatsa dinnete ka boikokobetso le ka hlompho ka mehla Putsalatso ke ditshebeletso ho sebeletse ba setjhaba mo Africa FM jwale mamedi ha hona jwale ke hlera se re kena jwalo ka kotlolo ho qapollong ha ditaba tsena nna lebitso la ka ke Mathabo Tshobokwane ha re ke re tlo go rona ka ba dire ke tla ke buisana le ntate Ntlatseng Matjhaka re utlwile hore jwale ba belellwa ba ne ba babedi ba ileng ba thunya lapeng ha bomo ba ditlamong tsa sepolesa jwale taba re lokela ho utlwa ke bona ha re ke re utlwe ha se le mona sepolesa se qhauditse bana bao ba babedi re hle re simolle go rona lona bophelo bo ntse bo ya jwang wena moina wa hao le mme wa lona mme yena o thuswa ke ma e le hore e sa le fihla itulela moo ke kgola jwale ha ditaba di le tjena motho o no ka lekanya hore
ha ba se ba tshwere ba belaelwa o tla re ditaba jwale mapolesa a tla tseba o nolofallwa ke mosebetsi ho utlwele ka ona le tsietsi ya ho ke efe jwale boemong bo kapa haebe ba hloka hore re kene ntho tseo tsa bona ba ka re jwetsa hore bana re batla le kene ntho tse itseng jale o tseba bothata bo teng ke ba hore nna ka nnete ha ke na ho kena ntho haholo bana ha ke a thusa ke motho ke thusa ke modimo wa ka mona lefatsheng ke tla ithuta sebedi gape le hore ha o sontse re na le ditaba tse sentse di phala mora he bomme ba mona ba le salong ko mathao hela butle thola moya hona tjena re batla hore re utlwe ditaba tsena hore di tsebe hore ho sebetswa ka tsela ke kgola mmamedi yena o tla lakatsa ho tseba hore na ditaba tsena o belaela di tloa ho kae ya sa kang a utlwa ha o di bolela mona ka fihlela teng ho fihleng haka di tsena tse telele haholo ka monka lapeng ha o ya ba le motse e mmedi fela go kena ngwaha ka tsela o tsotletse batho ba rona e jela kwa go ngwa kwa na kwa di tsaya tsa nga tsona tsona o wa tsamaya o ya ka mona ka ba o wala ka teng o ba ga o tsitse tseng ka ntle ho hlaisa so tsela ho hlaela gona ke a fara ntwa ka le tsentwa go khomela ka diteng tsa teng a go khomela di batho ba nne ba tsotsa tsa teng go matsago e mo le go sa hae e mo ga di mo a kole ke ho ya mahantle ke tsebe na mono mo so eme teng ho so etsela difeng ha e re go o no fetola sebaka no jwale re utlwile hore ba qetelletse le ba le thuntse jwalo ba nyamela ha se le hlabile mokgosi na ona le motho a meileng ketsalong eo teng teng o ne o le leseding la hore na ho tsekwang ha re utlwe o ile wa bua pejana hore o na le Luki tloa mo hape tloa sebakeng seno se o leng ho sona hape e re ke etsa tjena ntatseng ke tlo kgutlela ho wena e re mamedi mohala ona o ska ba etsa hore o utlwe eka o tloketse utlwa ntho hantle ka ditsebe tsa hao na o itseng moriana wa allergy batho ba bangata ba tshongwa ke ho ingwa ho timula ho hlehetsa mahlo a botsikinyana ba bang ba rutulohile mmele e ka re ba tshwetswe ke noha ya metsi atamela pitseng ya ditutla re o thusa pitsa ya ditutla e thibela le ho fedisa di-allergy ka mefutafuta potlakela pitseng ya ditutla o tsebe ho natefelwa ke dikgwedi tsohle tsa ngwaga ke bolela ho thwasa lehlabula le hwetla le maria pitseng ya ditutla ke bophelong bo botle ho bohle ka nako tsohle o keke wa bua ka Bosotho ebe ha o fihla mo Africa FM ke putsalatso e boulelang Basotho Sesotho le Lesotho ka ho phethana ipapisele mo Africa hona jwale o hodise kgwebo ya hao metsotso e robedi pele ho hora ya bokae hora ya bobedi ke tswela pele ntate ke a utlwa ka re ke a o fumana mona
kgere pejana o no o ile wa bolela lako la ditaba hore ngwana kgaitsedi ya hao e kana ba kena le kenyeditse metsi ka moedi o no bolela ke yona ya sesosa gona tsena mme ga o sheba gana jale kena ga re sentse re fofisa tjaba ga se obane e le taba ena ya ngwanenwa ya tlhokaetseng ena nkgolo mathata go ntona le taba e ntse le go ba ntse ba ile lekisetsa ngwana ena wese e le moena wa pitsolla gobane ga e ba gana jale tena ke dutse ka moo ka tlong go fitlheletse nako eo go fitlheng ga ga e fela batho ba batla ba o mpa o latlhe fela ke ne ke batla gore o go kgutlisetse tabeng ela ya ngwana kgaitsedi ya gago gore ngwana kgaitsedi ya gago ke yena sesosa sa taba tsena tsa go bentse le thungwa ka jeno yena o etsa ba yena go no etsala banka ena ga o lebelaela go kena le kentseng tabeng nako yotlhe ga mona a etsa bosekolo o ne sa le sekolong ga a fitlha tswa sekolong o na ntse a fitlhela lapeng mona a ntse a fitlha a qela bodijo jala a itsamaela a bona bona nkgonwa ga e phela ka tsela mofuta o feng mme go e ka nna yaba sesosa ke sa gore e ka nna yaba ke rona ba tlhotlholeditse ngwanena ga ile etsa mo o tlile kwana ma a tloang teng ga re tsebe gore na o na le hokae o tlile ntse o fitlhile ka gare ga motse ka gore yaba o tsamaya o lata ngwana e mongwe ka mane ka nageng ga a fitlha ka nageng yaba o kgakgatha ngwaneno le tama ngwaneno a ba tlhokagala motong o tlhokale ngwaneno o tlhokaletse teng mme a fitlha a baleela kwana toropo ke sa tsebe letho nkgono o sa tsebe letho ga go ba sa tsebe go nta etsa metlholo eno e ka moo ka thoteng fela ga o batlisisa ona mona o rona mo naetsetsang taba eo ke tlhopha tsa dikobo tsa ke mmino jale ngwane o wa kgaitsedi a o kene taba tse entate mmusi wa setereke re utlwile gore o la ka buisana le lona bonyane tabeng e le utlwa e kare o itseng ga le fa mantle oko boela o eme gantle gape boela o sheba sebaka se seng mmusi wa setereke o itseng le haeba re ka ba le boiphetetso ga e le mona babelaelo ba sebatho re sekente ga ba le boiphetetso bitsong la gobane re tlo tla re fetla ditaba tse sa tlo fela gana jang mme ka tse o bula ketetsa a re eletsa botleng wa gore ka nnete haeba re se re bona diphetogoding tse di ba teng re tlahelele sepolesa gore se atamele gaufinyane le rona oko ba siye mono re tla ba bona ba siye mono batho bana ba galempetse e tshware moo ehlile ga re batle modubadube re batla taba e le nngwe eo o tlholohileng tsena tse ding tse tlhagang dipakeng tse di tla nne di bonwe ke ba ka tsebang gore ba di latelle mona e ne hlile e re galo ka lehlakoreng le leng ke tle ke kopane le mmusi wa setereke sa Mafeteng go tlone ka ba o reng hodima ditaba tsena tse etsetsang ka mona ka ha lempete ba bua ka Mosotho e be ha o ka Africa FM mo Africa FM ke putsalatso e boulelang Basotho Sesotho le Lesotho ka ho phethana ipapisele mo Africa hona jwang o hodise kgwebo ya hao o mametse putsalatso ya mo Africa FM
mo Africa Radio Television e phutsalatsa dinnete ka boikokobetso le ka hlompho ka mehla. He weso nna ke mametse sealemoya ya segaugo he banna o mamela ka ke mamela ka maranga go www.boafricafm.co.za ke bala ditaba ke mamela mananeo a fetileng ke dula ke le leseding ditaba tse ntšha-ntšha le tse ipetsang pele o tšhwa ke ka ona mokgwa wa marangrang o ye ke tšhwa jalo mamela putsalatso ya gago ka marangrang ho www.boafricafm.co.za o le hohle lefatsheng buisana le mmusi wa setereke sa Mafeteng re tla utlwa hore na yena e ka ba o reng empa e le go tle se ka kgaola taba tsa gae ka lehare ke tle ke tswe le mona hela mokgotsi na o so utlwetse ka tlhodisano ya SMS trivia ya eConnect mo o ka ikgapelang 1000 malodi ka letsatsi kapa 20,000 malodi ka kgwedi wena true so o lokelang ho se etsa ko romela lentswe eConnect ka SMS ho 65100 onto araba dipotso tse jwalo fela ya mokgotsi ha o araba dipotso haholo le dintlha di a eketseha tse tla o atametsa ho ba bohlodi SMS ka nngwe ke one load fela jo e re hle ke talelle ngwaneso ke batla ho ba bohlodi Ho ba le monyetla wa ho hapa 20,000 malodi o hloka dintlha tse 60 ntlha ka nngwe ke one load fela eConnect, inspired to change your world. Putsalatso ke ditshebeletso le bosebeletsi ba setjhaba mo Africa FM ntate Motinyane ke o amela horeng ya ditaba ka jeno tata ditaba ke tseo tse bodutu tse hlaileng ka halempetja ka mono jwale wena o le mmusi wa setereke ya taba tse ka ntsena tsa go thunyana go bolayana ka nnete ke rapela taba sa eso taba sa banka o ta one ha ke nte re nahaneng ka tsela e nngwe re tlohelle go bolayana re tlohelle go thunyana gobane yena taba ena ya galempete ha ke tsa motlhala fela go na le mme ka thuditsweng mono mme mogolo yeo o ipotsang ka nnete gore na ha eba o thungwa ke batjha kapa batho ba batjha e be ka nnete maemo a kang ana re reng ka ona wa ntate eya ke mo mamedi utlwela ka tsa o tsebang ntate ha e se le mona ditaba tsena di se di le ka mokgwa ona ha re tsenang ofisi ya heno e tlo thusa lapa lena la lempetse ka mokgwa ofeng ha eba hona le tlhopho e bang e entse bakeng sa gore lempe le thuso tse ka tse bang le ya di hloka mme a ke utlwane ofisi ya heno e rerile ho thusa lelapa le le ha le la bo ntate Ntlatseng ka tsela mfuta ofe malebana le tse seng di le hlahetse ka nnete mme re santsana re emetse go utlwa dipatlisiso gona go etela bang ka dipatlisiso mme ka morago mono re tla tseba go bona gona re ka nka eng ra e kopanya le eng le gona gore re bonana re ka thusa batho gona jwang mohlomong ditaba tsa gore jwalo ka ha o utlwala gore mme pulo ntse thekeng mona go yena mme ka nnete re ntse re nagana mme re le ofisi gona ka tla thusa lapa lena jwa mme wa ka hele ntate ha o tjho jwalo re dumela gore re tla utlwa ha nako e ntse ya fela boipelo tsa ba gore makaota a tle a ke emise taba ena ya dipolao e ka nnete gore mme ka ipiletsa go makaota ka tlhaga ntse ka ena le noyeng ena re bile le batho ba bangata go mme ba thutsweng mme ka nnete ntsena ya go thunyana mme ka ipotsa gona go baneng ga ka ile petene tenana mme ke a ipiletsa ka nnete gore ga ke ntse re tswele go thunyana tate Motinyane ke lebohile haholo le ha taba tsena di le bodutu hakalo
ya mme ke a leboha hle monna wa ka. Kgotso ntate. Mamedi yo re sa tla buisana le yena ke mmusi wa setereke sa Mafeteng ntate Motinyane ya neng a bontsha hore ka nnete makauta ha ilale taba ke ena. Lekala la bophelo le ntse le tswela pele ho tsebisa setjhaba hore diente tsa COVID-19 di ntse di fumaneha ditsing tsa bophelo tse haufi le dibakeng tse ding tsa nakwana. Diente tsa COVID-19 di sireletsa bophelo, di thibela ho kula ho boima le ho kena sepetlele ka lebaka la COVID-19. Di boetse di thusa sesole sa hao sa mmele ho lwantsha COVID-19. Ho ka ba le matshwao a tlwaelehileng a nakwana kapa a sebeteng ho batho ba bang ka mora ho enta. Jwalo ka ho opelwa ke hlooho, mesifa e opang, ho nyekelwa ke pelo, motjheso kapa serame, ho opa ha sephaka se entilweng, mokgathala le kgopho le tlwaelehileng le a mang. O ka thola a mang a matshwao ana ka ho phomola, ho nwa metsi kgafetsa, ho se pikitli kapa ho se sedile moo ho entilweng, le ho sebedisa kapa ho kwetlisa letsoho le entilweng. Tlalehela mosebeletsi wa tsa bophelo motseng kapa setsi sa bophelo se haufi ha matshwao a mpefala kapa o ba le matshwao a sa tlwaelehang. Itshireletse mmoho le bao ba ratang. Fumana ente ya COVID-19 setsing sa bophelo se haufi le wena mahala. Tswela pele ho latela dipehelo tsa COVID-19 ka le tataiso ya lekala la bophelo le ha o se o entile. Rwala semonkwana, kgafetsa, siya sebaka dipakeng tsa hao le batho ba bang. Molaetsa ona le utlwisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya mokgatlo wa matjhaba wa dithuso baneng e leng UNICEF. Mamedi ke tsona ditaba tseo re di go baletseng tsona. E re ke tsone mona fela ke potele ka mane ka qothing. O tlo kopana le ntate Mzwane le Zozo o ngwana bo e sala ya le nyoka ya Senqu a ile itiela ka teng a ba le ya sepolesa le setjhaba. Mametse putsalatso ya mo ka boikokobetso le ka hlompho ka mehla. He weso, nna ke mametse seyalemoya ya sekgao. He banna, o mamela ka. Ke mamela ka maranga. Ho www.boafricafm.co.ls. Ke mamela mananeo a fetileng. Ke dula ke le lesedi la ditaba tse ntjha le tse ipetsang pele. O tlhoke ka ona mokgwa wa marangrang o. Ye ke tjho jwalo. Mamela putsalatso ya hao ka marangrang ho www.boafricafm.co.ls. O le hohle lefatsheng. Moafrika FM ke putsalatso eo ntseng o e mametse ona momamedi. Re tlotla re kopana jwalo le ntate Mzwane le Zozo. Ba tla re bolella hore na moena wa hae jwale o fihlela hona tjena na ho na le phetoho e teng. Tate Mzwane le re wa moela ho renya ditaba ka jeno. Ha re ke re utlwa ntate o lla ka hore hai ha lona le lelapa la Zozo le fumane thuso bakeng sa hore le batle ngwaneno ya ileng a tiela ka nokeng. Ha re tle re qale mona mo itietseng o go re feta beno hantle re utlwisisa ho thoetsetseng. Setjhaba sa rona mo mose le mapolesa ha re ka ikela ka nokeng. Jwale mo o ikele ka nokeng ha re tsebe motho o itietse ka foka ka ba dithunya o la bona bo dithunya mo jwale ha re tsebe motho o itietse ka foka le ntse e ya ba o diketso ka misi bona mo re sena nthanto one le batho ba ba diketseng mapolesa ka teng ba tsela tseng ba dikela ka misi ha ba ka ba fara ka pio ha o na le COVID a seng dira motho a itseng o a tshwantshwa ka batho go kae a diketse ka misi ha ba le thale mo ga e ba etsa go thusa ka bona thuso. O na le lekisetswa una ka ba tlhabile batho ka thipa ka mo ba ne ba banneteng
batho kapa motho o bobedi ba bona bo ntse bo phela o ba hlabile ho kae wana ngwana wena o le modi kae 25 ke le motsa hae ntle le hona o etsa eng bophelong bo ka Afrika Borwa ona fihla ha re ke re di bitse ka Sesotho twice jale o fihlile teng ho fihleng ha hae ho etsa tse dife na tsamaya le metswalle e seng bakgotsi na tsamaya le metswalle ya hae hona bosing bo ba la 24 ya ba o kgutlane e le go lapeng ha robala ho ha ke mona mo a se a lelekiswa jwale sa le a nyamella moo jwale boemong bo lelapa le reng na morena o la tsebiswa taba tse motse ka ofela ha ona motse ba batho ba le thusang me e seng bakgotsi metswalle a kere kapa o sona le bakgotsi ke sekebe ka nna ka o metswalle ke metswalle ha fela e ntseng le ya bokeng ha ka letsatsi kapa mohlomong ka beke ba ha ile mona so hloletse o duma mo Africa FM e ka ba o reng hande Temzanele mapalesa o a itseng ha le kopa thuso hore ba go lo sheba ngwana o mate ga le bona taba tsena di hlile di le bodutu tsena tsa enwa mo ena thipa yohle ya hae ko re utlwana ke kgola mona le ha le se le bona go bjale ha sa khutlile o sa le lekisitswe ke elo le kile la ya mekotleng ya hae tsohle tsa hae ne ntse di le teng lapeng mo tjhelete e ne le teng lapeng mo ona ho dula mang mo ana a fihle tsona teng Phepi abuti jwale le re le mpe le fumane thuso gona motho eno o tla katela fumane ka tsela efe ke a leboha ntate wa utlwa la zozo le ntse le batla mabana e sa le itela ke jwale tsebo go potsa go rena o itetse kapa ebe o suthumeditswe ke ntate a hutumana o la ka gore sethunya o se ile sa gabola potsa go bona o isitse ka wena mo kapa le ba sa suthumetswa ke bona momamedi
lekala la bophelo le ntse le tswela pele ho tsebisa setjhaba hore diente tsa COVID-19 di ntse di fumaneha ditsing tsa bophelo tse haufi le dibakeng tse ding tsa nakwana. Diente tsa COVID-19 di sireletsa ka lebaka la COVID-19 di boetse di thusa sesole sa hao sa mmele ho lwantsha COVID-19. Ho le matshwao a tlwaelehileng a nakwana kapa a sebeteng ho batho ba bang ka mora enta, jwalo ka ho opelwa ke hlooho, mesifa e opang, ho nyekelwa ke pelo, motjheso kapa serame, ho opa ha sephaka se entilweng, mokgathala le kgopho le tlwaelehileng le a mang. O ka theola a mang a matshwao ana ka ho phomola, ho nwa metsi kgafetsa, ho se pikitli kapa ho se sidi le moo o entilweng, le ho sebedisa kapa ho kwetlisa letsoho le entilweng. Tlalehela mosebeletsi wa tsa bophelo motseng kapa setsi sa bophelo se haufi ha matshwao a mpefala kapa o ba le matshwao pele ho latela dipehelo tsa COVID-19 le tataiso ya lekala la bophelo le ha o se o entile. Rwala semonkwana, hlapa matsoho kgafetsa, siya sebaka dipakeng tsa hao le batho ba bang. Molaetsa ona le utlwisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya mokgatlo wa matjhaba wa dithuso baneng e leng UNICEF. Mamedi, re tla fumana lehlakore la morena re tla fumana lehlakore la morena Sehla Kwadi hodima ditaba tsena, le hakwela ditaba le di le fumana hore na e ka ba le ka fumana ka tsela efe, empa he ha le fumane lehlakore la hae teng ehlile ho tla fela ho be jwalo hodima ditaba tsena tsa mohlankana eo ya o buang ka ena hore noka senqu motho eno o itetse ka rana. Mamedi, ditaba tseo di ntse sa hlahellang tse sa qapollang kwana o sontso o tseba na le mananeo mona la Afrika mongata wa ditaba. O na le Nyaka Fatane le Tshetsetha kajeno, mme hosane ke Rantsha Lephola. Tsena le tse ding tse tlang ho nna di kena tla no di utlwa mananeong ao wena mamedi wa mo Africa FM a kere ho fela ho le jwalo. Metsotso e 16 ka mora hora ya bo ka haese hora ya pele, batho ba modimo ha tjhesa ka hopola mantswe a wa ditjhitjhi date tsileng phaki ya re ha letsatsi le tjhaba motjheso ona ko tlang pelo tjhesa ho le teng ha pula ena yona ena ka bongata bo tsosa. Jwale ke taba ya tlhole eo hona se ka etsuwang. Mamedihle lona dibini le se le boleletse hore mokete o teng ka kwana Semonkong ha se mme le hlene le ngodisetse taba eo. Pitiki ya mo Afrika o tle go ka la 20 a metso ka mane ka hona le ditaba pela ke re ka o betsa mamedi le motho tsena go mane tsa bohlokwa di mpalile fela hona le taba ka mona ya ka qomong hona le mealla mona re o baleile le hae ka lebaka la molekane wa hae le mora ehlile o baleile o bona o ka ba hona le mohlang jwale a tla qetella a se a sa phele di tla iqoqa le yena ho manga mananeo mme re ntse re batla ntate Thusi bohloko a tla a tswa ka mana ka lehakong la ditaba re sa simo morena Mojela yena phathane ka ditaba tsa borena kwana ntse re fela ke tla kgutla empa he mamedi o tla di utlwa ditaba tsena mmena hore o kopa thuso o hloka ho kgutlela ha hae fela jwale ho kgutlela ha hae le hona ho batla ho mo imela le ala ka tsa kgutla bela tloa mo ma ba lehetseng hona teng mora le ntatae ehlile
ba mo tshosa haholo polelo tsa tse thata mo ke tseo ke mo a tshoswang ka lefu mamedi ke nagana gore ke batla ke di beile ko kgotsolele metsotsonyana e seng mekae go 21219993 le 59897 ke dinomoro tsa mogala tse o ka kenang ho tsona e le ditaba tse qapolotsweng kapa tse sa qapololwang fela di badilwe okay metsotso e 19 ka mora hora ya bokae se hora ya bobedi kwana ho mo Africa FM okay ja ciao amohela ndade ndate dilo mokoka go ke utlwa gona le ntho ke tsebena ke ntho eno go nya bua ke tsebena ke ntho go nya bua ntate wena dilo mokoka ke tsebena ke ka nnete motho a bitswang Bokang Dwile utlwa a hloile batho ba thuntseng ntate ntlatseng bohaleng tletse motho a bitswang Sarapitso Thulo o re ke na le thahasello ho tsena tsa qomoqomong ha le phutha iyo jwale se ba lona he ba ratwa ba motho a itseng mo mametse a le bana morena madumeng makatli ntjeka hore Phepi ntate ntlatseng motshabi ha ke tsena ke hore ke na le lona ba kwena jwale ke ka mo mamedi he ba di beileng le hle le batla di le ngata tse taba tsa lona he ba ratuwa ba ho bua le ditebo hlakane mona ke motho a bitswang Tshepang Albert Nkgowa o re tsela eo o balang ka yona hore o etsa le nkgono wa ka a utlwe mme o tshware jwalo mone se le ba mametseng dibakeng tse fapakaneng ra leboha hle babui ba kgabane re a leboha kgotso ha ke tsebe na o buela moyeng kapa o buela ka o kae jwale andate o ke kwa re monana ka nnete ha ko balle tsebiso ena ya lekala la bophelo le kgetlo la ho qetela ditsing tsa bophelo tse haufi le dibakeng tse ding tsa nakwana diente tsa COVID-19 di tshireletsa bophelo di thibela ho kula ho boima le ho kena sepetlele ka lebaka la COVID-19 di boetse di thusa sesole sa hao sa mmele ho lwantsha COVID-19 ho ka ba le matshwao a tlwaelehileng a nakwana kapa a sebe teng ho batho ba bang ka mora ho enta jwalo ka ho opelwa ke hlooho mesifa e opang ho nyekelwa ke pelo motjheso kapa serame ho opa ha sephaka se entilweng mokgathala le kgopho le tlwaelehileng le a mang o ka theola a mang a matshwao ana ka ho phomola ho nwa metsi fetsa
ho se pikitli kapa ho se sedile moo o entilweng le ho sebedisa kapa ho kwetlisa letsoho le entilweng. Tlalehela mosebeletsi wa setsi sa bophelo motseng kapa tlalehela mosebeletsi wa tsa bophelo motseng kapa setsi sa bophelo se haufi ha matshwao a mpefala kapa o ba le matshwao a sa tlwaelehang. Itshireletse mmoho le bao ba ratang. Fumana ente ya COVID-19 setsing sa bophelo se haufi le wena mahala. Tswela pele ho latela dipehelo tsa ya lekala la bophelo le ha o se o entile. Kwala semonkwana, hlapa matsoho kgafetsa, siya sebaka dipakeng tsa hao le batho ba bang. Molaetsa ona le o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya mokgatlo wa matjhaba wa dithuso baneng e leng UNICEF. Wa tseba momamedi, nnete ya ruri re fihla pheletsong ya hora ya ditaba kajeno. Mme haeba o na le mo ke o hatileng ditorong kapa moifono o neng o bopile jwalo ka Diteboho Hlakane le Mmathabo Bokwane ba neng ba romilwe ke lehako la ditaba. Haeba moifono o hlile o hatile ditorong, ka nnete o inele matsoho metsing, thupa e shape fatshe. Ya bohlokwa ke ena, ikgopole hohle moo o filweng matla hona teng, o etse batho seo tla lakatsa ho le bona ba tle ba o etse sona ka letsatsi le leng. Matlong ohle, ke re matlong ohle mmamedi, sena se ke bolela hore mafapheng a fapakaneng ao bosebeletsi bo leng hona teng, hobane ka letsatsi le leng o tla lakatsa ho sebeletswa, jwale o sa ka fana ka tshebeletso e tswileng matsoho. Hoba ditaba se lokela ho lla lekgetlo la bobedi. Sitisa mantswe a ka a hore hora ya ditaba e fihlile pheletsong. Ho fihlela re kopana hape, ha ebe kgotso. Babayeng Ha sa tshware